sve političke partije koje se ne oglase protiv ovog nakaradnog zakona da zaista gube jedan kredibilitet u očima pravoslavno-patriotske srpske javnosti. Prije nego što nešto kažem o samoj temi kojoj sam posvetio ovo izlaganje, to jest ranoj seksualizaciji dece koja se predviđa u nacrtu ovoga zakona, da kažem par uopštenih stvari koje jesu poznate, ali koje se često i zanemaruju. Kod nas se radi prosto o jednoj zamjeni teza i po onom principu udari prvi, pa onda vrišti na sav glas da te tuku, tako se i ponaša danas LGBT populacija u Srbiji. Niko od ljudi iz crkve, od verujućih pravoslavnih ljudi ne mrzi nijednog pripadnika LGBT populacije. Verujući pravoslavni čovjek po svojoj prirodi ne može nikoga da mrzi. On može da mrzi samo greh. A ono što je zastrašujuće u ovom zakonu, da praktično i našim sveštenicima se po članu 18 tog zakona preti procesuiranje ako budu propovedali svoju veru pravoslavnu izvan svete liturgije i izvan hramova. Dobro ste čuli, bukvalno se preti govorenje, znači ne radi se ovde o bilo čijoj mržnji. Sveštenici ako govore o grehu, to je učenje pravoslavne crkve koje je ustavom zagarantovano. Drago mi je da je Sveti Sinod Srpske pravoslavne crkve poslao jednu ekipu. Evo, jučer se pojavio sjajan jedan tekst čoveka koji je učestvovao u predlogu, koji je doktorant i na Pravnom fakultetu i na Bogoslovskom fakultetu, koji na utemeljen način zaista pokazuje da je i sa te tačke gledišta ovaj zakon ne samo protivzakonit, nego i protivustavan, jer on onemogućava pravo sveštenicima Srpske pravoslavne crkve da se bave svojim poslom. Da je ovaj drugi deo zakona, pošto se tu radi praktično o setu zakona, da je protivustavan i taj zakon o istopolnim zajednicama, to je već i prilikom prvog pokušaja da se ovakav jedan zakon unjedri. Podsjetit ću vas, 2017. godine je bio učinjen pokušaj, neki nesrećni Instant Traum centar, neka lezbijska organizacija je pripremila neki nakaradni zakon i tu se zaista digla i naša javnost i crkva je reagovala i vjerovatno političku nomenklaturu u tom trenutku nije odgovaralo, pa su malo to sklonili za bolja vremena i ta bolja vremena su došla upravo u vreme pandemije, u vreme smrti jednog patrijarha, izbora drugog. Kao što znate, javna rasprava je trajala u februaru mjesecu nekih 10 dana, ali slava Bogu vidim da se pravoslavno-patriotska javnost zaista podigla i da mnogo ozbiljnije sada reaguje na ovaj, ponavljam, nakaradni zakon. Ono što je posebno interesantno jeste činjenica da se u tom zakonu predviđa, evo malo prije reče i naš veliki pesnik i proslavljeni glumac i pominjahu i dečije vrtiće. Na zapadu je to već jedna datost, jedna činjenica da se u tim dečijim vrtićima deca uče ranoj seksualizaciji već od predškolskog uzrasta, da im se dele knjižice Svadba princa sa princom i slične priče i to je nešto što se kao matrica praktično natura u svim državama koje nemaju apsolutni suverenitet. Naravno, to ne mogu naturiti u Kini, ne mogu naturiti u Rusiji, ali nažalost u prilično vazalnim državama to se natura.